Dragi čitateljice i čitatelji Glorije, dragi gledatelji ovoga našega panela, drago mi je da smo ponovno zajedno ovoga puta na panelu Novi pogled na svijet. Kad krenem ozbiljno razgovarati i kad krenem postavljati pitanja, stavit ću naočale kako ne bih nešto propustila i sigurna sam podići obrvu naših današnjih domaćina. Jer naime, nalazimo se u poliklinici Bilić Vision, koja je jedna od najuspješnijih u regiji po svojim znanjima, vještinama, mogućnostima i po svojoj ponudi, koja svakako uključuje i skidanje dioptrije. To je inače vjerojatno zahvat na koji se najčešće odlučuju njihovi pacijenti. No ima tu još puno toga drugoga u čemu su oni itekako vješti, s obzirom da je u pitanju kirurški centar za refraktivnu kirurgiju, dakle osim tog skidanja dioptrije, ugradnja intraokularnih leća, operacija sive mrene, liječenje svega što vam se na oku može dogoditi, ali i ono što je u posljednje vrijeme popularno, a ulazi isto tako u njihovu domenu, to je okuloplastična kirurgija i estetika lica. Da se radi o adresi koju svakako možete vjerovati, govori 26 godina kvalitetne povijesti iza njih, više od 300.000 pacijenata i 30.000 operacijskih zahvata. Danas ćete, vjerujem, saznati puno toga zanimljivog što se tiče vašega vida, što se tiče zdravlja vašega vida, a možda se i odlučite postati čovjek koji puno bolje vidi, jer kažu naši domaćini da i u dubokoj starosti možete vidjeti možda čak i bolje nego što je to bilo kad ste mladi. Sigurna sam da sve ovo što sam rekla itekako zastupa ravnatelj Poliklinike Bilić Vision, refraktivni kirurg dr. Luka Bilić. Dobar dan, dobrodošli. Zapravo, hvala što ste nas ugostili. Dobar dan. Osnivačica poliklinike, specijalistica oftalmologije, doktorica Nadežda Bilić. Dobar dan i vama. Dobar dan. Refraktivna kirurginja, doktorica Branka Jurić-Tomašević. Dobar dan i vama. I vjerujem da itekako dobro poznajete lice sa malih i velikih ekrana Amara Bukvića. Dobar dan i tebi. Poštovanje, dobar dan. Prebacio si se u drugu struku kad počinješ operirati. Da, počinjem, da. Dobro, učiš za neku novu ulogu, šalu na stranu, ti si još prije 10 godina smanjio, odnosno skinuo dioptriju, kako mi to volimo nekako reći jednostavnim jezikom, upravo u Poliklinici Bilić Vision, i bit će itekako zanimljivo čuti tvoja iskustva s operacijom i time kako si ti dobio svoj novi pogled na svijet. A sada, doktore Biliću, da počnemo od vas. I jedne, meni se čini zapravo, neću reći zastrašujuće statistike, ali da zapravo 60% ljudi na svijetu ima potrebu korigirati vid. To nije daleko od istine. Nekakvih 30% ljudi u Europi boluje od kratkovidnosti. Na Dalekom istoku to je do 80 do 90% čak ljudi boluje od kratkovidnosti. Sljedećih 10% boluje od hipermetropije ili dalekovidnosti i nekakvih 30% od astigmatizma. Međutim, ljudi koji imaju astigmatizam često imaju miješano i dalekovidnost i kratkovidnost sa time, tako da otprilike 60% ljudi ima nekakvu refraktivnu grešku. Ako tome dodamo još da nakon 45. godine gotovo 100% ljudi ima staračku dalekovidnost, dolazimo do jako velikih brojki. Tako je, to su kratke ruke. Dobro. Kako reagirate kad vidite nekoga ko dan danas nosi naočale, a nije skinuo dioptriju? Vidite li odmah pacijenta u meni, moram reći? Pa vidim potencijalnog pacijenta. Na više načina. Ali mislim da to znači mora dolaziti motivacija od pacijenta prvo, tako da... Spomenuli smo neke probleme. Činjenica je da u mnogim i profesijama i današnji način života nošenje naočala i leća nekada bude zapravo nespretno. Doktorica Jurić, kratkovidnost, dalekovidnost, astigmatizam, nešto što je spomenuo doktor Bilić. Jesu li to sve greške oka koje se mogu ukloniti laserski? Kao što ste zapravo sjajno rekli, to su greške oka koje se apsolutno mogu korigirati, ali u prvom redu se moraju poštivati određeni preduvjeti, odnosno kriteriji koji oko, odnosno pacijent mora zadovoljavati da bi to u prvom redu bilo sigurno za takvo oko, a onda naravno i učinkovito, odnosno da ispuni očekivanja, to je u prvom redu neovisnost od naočala. To je ono što zapravo želimo postići korekcijom dioptrije svih ovih navedenih, kako je kolega već spomenuo, ima ih nekoliko vrsta. Prije svega, skidljivost, odnosno dioptrije koje se mogu korigirati, moraju biti stabilne, znači moraju biti u životnoj fazi, pacijent mora biti u životnoj fazi, dakle, apsolutno poslije 18. godine života, što je osnovni preduvjet da smatramo da je oko prestalo rasti, dakle, stabilnost dioptrije barem godinu dana unatrag,
moraju se poštovati određeni odnosi debljine rožnice, dakle organa na kojem radimo, dijela oka na kojem radimo korekciju dioptrije, da bi to bilo sigurno za arhitekturu i biomehaniku oka. Sve to naravno počiva na visokoj tehnologiji dijagnostike bez koje je jednostavno ova struka nezamisliva. I naravno dalje su preduvjeti, dakle, realna očekivanja pacijenta i naše krajnje precizno nastojanje da pacijent jako dobro razumije što se zapravo sa ovim dobiva. Dakle, sve su to zapravo neophodne točke koje moraju biti zadovoljene da ono što želimo kao ishod, a to je rješavanje od naočala ili skidanje dioptrije, bude zadovoljeno. Amare, kako si se ti zapravo na to odlučio? Jesi li imao nekih nedoumica, jesi li imao strahova, čime su te privoljeli na kraju? Dobro, to je sad bilo već prije 10 godina. Pa ćeš reći da se ne sjećaš? Da sam skinuo? Ne, sjećam se jako dobro. Pa zapravo bio sam skeptičan kao svako neki kad mu se kaže da će mu se nešto raditi oko oka i da će to biti operacija oka. Sama ta pomisao i uopće mi je bila... Ja nisam imao veliku dioptriju, imao sam astigmatizam, ali su mi nošenje naočala predstavljali baš jedan veliki problem što se tiče i mog posla i pogotovo u poslu mi je baš u kazalištu, recimo između scena kada bi se svjetlo ugasilo, ja bi u mraku tapkao po scenografiji, ne bi li izašao van sa scene. Kolegice, to ste vi. I tako da, to je bio baš u profesionalnom smislu je bio veliki problem. Što se tiče vožnje auta, nisam mogao auto uopće voziti bez naočala, a nisam imao veliku dioptriju. Da ne govorim kad bi zaboravio naočale u kino, onda bi to bilo takva tuga i nesreća, ali bi... I onda sam igrom slučaja upoznao doktoricu Bilić i otišao, ali samo sam kao dođi na razgovor. Ja sam došao na razgovor i poslije tog razgovora sam se vrlo brzo odlučio da napravim taj zahvat. Ne znam, doktorica mi je uljevala takvu neku sigurnost i zbilja je to tako i bilo. Doktore Bilić, vratit ćemo se naravno na to kome je preporučljiv i zašto je recimo Amar bio idealan kandidat. Međutim, doktorice Jurić, hoćemo li prvo nekim jednostavnim rječnikom, naravno što naši gledatelji mogu razumjeti, uopće pokušati reći što se događa i što radite na oku tijekom ovakve operacije? Dakle, ovo je zahvat koji zapravo je kirurški zahvat. Znači, moramo biti svjesni da se radi o kirurgiji, odnosno narušavanje integriteta tkiva. Radi se o zahvatu na rožnici, dakle na površini oka. I zapravo postoje različite metode kojima se korekcija dioptrije može obaviti. Govorimo i o generacijski različitim metodama i o tehnološki različitim metodama. Mi smo među prvima u regiji koji zapravo raspolažu sa najvišom mogućom tehnologijom. Radi se o femtosecond LASIK metodom za korekciju dioptrije koja opet, naglašavam, počiva na izuzetno visokoj tehnologiji koja je potkrepljena i bez toga ne ide sa nizom dijagnostičkih pretraga na temelju koje se zapravo i zadaje laseru ono što će on obaviti. Radi se zapravo o operaciji koja uz pomoć 2 lasera, prvi je taj femtosecond koji je zapravo jedan akronim koji opisuje što zapravo laser radi rožnici, obavlja taj jedan ekstremno precizan rez, a drugi je laser, onaj koji će skinuti dioptriju, to je onaj riječica LASIK, odnosno skraćenica LASIK. Dakle, tu se događa određena energetska reakcija na samoj rožnici u tkivu koja zapravo remodulira površinu i na površinu rožnice i na taj način stvara jednu novu optičku površinu koja ispravlja taj lom svjetla i stvara bistru sliku na očnoj pozadini. Dakle, to je temelj svake od metoda laserske korekcije dioptrije. Spomenula sam femto-LASIK, spomenula sam femtosecond LASIK, standardni LASIK, PRK metodu, znači čitav roj tu nekakvih pojmova s kojima naši pacijenti jako dobro barataju i jako dobro informirani. Kad se jednom netko odluči, onda pretpostavljam i dobro istraži zapravo što ćete na kraju raditi. Dolaze se jako velikim predznanjima, nazovimo to tako. I očekivanjima, ali nažalost često i sa raznim mitovima, krivim tumačenjima i dijagnozama koje sami donose po vlastitim zaključcima. Tome upravo služi jedan ovakav
razgovor ili kompletan pregled gdje se zapravo evaluira je li to je li doktor Google sve pametno je, rekao? Tako je. I gdje se zapravo određuje je li to sigurno za oko, hoće li to ispuniti ono što pacijent želi i da zapravo je li to tehnološki moguće osobi omogućiti. Jel? Pretpostavljam da si ti želio da bude brzo gotovo, da te ništa ne boli i da čim otvoriš oči super vidiš. Kako je bilo realno? Bilo je brzo gotovo. Koje je bilo drugo pitanje? Oporavak je li odmah otvoriti oči nisam mogao odmah, jer taj proces ima taj proces kapanja očiju, treba se prvi dan malo i žmiriti i tako da, ali ja mislim da sam se vrlo brzo vratio u pogon. Ja mislim da sam nekih možda tjedan dana odvojio za sami oporavak. Ali ja mislim da sam već nakon 3-4 dana igrao i predstave i bio u potpunom I vid je bio savršen kako je trebao biti? Pa ja sad ne znam, vid je bio apsolutno savršen. Mene ljudi pitaju kako ti je to, ja sam nekako već zaboravio. Kako je bilo na sceni? Da, pa ne, sad više ni ne pipam, zapravo sam zaboravio sam da sam više ikad... niko neće igrat s tobom. Da. Zapravo sam zaboravio da sam ikad nosio naočale, evo, to je jedina istina. Tko se sve može, spomenuli smo dakle dijagnoze koje su relevantne, no tko se sve može podvrgnuti ovom zakonu ili da pitam s one druge strane, postoje li ljudi za koje nije preporučljivo skidanje dioptrije lasera? Doktorica Jurić je već dosta toga spomenula. Ja ću ukratko još jedno malo ponoviti. Znači, nekakva donja dob bi bila 18 godina za skidanje dioptrije. Želimo da pacijenti imaju stabilnu dioptriju, 1 godinu do 2 dana, što su mlađi i 2 godine. Rožnica mora biti dovoljno debela. Laser znači stanjuje rožnicu, ne želimo da bude pretanka i mora biti pravilnog oblika. To nam je bitno za poslije operacijsku sigurnost i optimalan ishod. Koliki je postotak ljudi koje, evo, recimo, morate zbog takvih razloga odbiti? Mali. To je 5% možda ljudi, međutim, moglo bi biti problema kada ih ne bi odbili. Zato je znači predoperativna priprema i detaljna analiza je zapravo ključ te operacije. To je važnije možda čak, ili ajmo reći jednako važno kao sama operacija. Također, dioptrija koju pacijenti imaju prije operacije je vrlo bitna za ishod. Znači, visoki astigmatizam, visoka hipermetropija su manje povoljne vrste dioptrije za skidanje, koje se mogu više vraćati i tome slično. Evo, rekli ste vraćati, pa da onda pitam, jesu li zapravo rezultati ovih operacija trajni? Odnosno, kad jednom skinemo dioptriju, ostajemo li zauvijek bez naočala ili se to može i mora ponavljati? Znači, opet kažem, ovisi o vrsti dioptrije. Visoka je nekakav astigmatizam ili dalekovidnost su više skloni vraćanju i opet se može ponoviti operacija ako se vrati ta dioptrija. Također, rezultati kod staračke dalekovidnosti, kod presbiopije, iako je dosta efikasno, prema 60. godini života naše leće dovoljno oslabe da više nije dovoljno to što smo mi pojačali, tako da oko 60. godine života ljudi koji su skidali staračku dalekovidnost opet za sitan tekst trebaju naočale, iako imaju puno veću neovisnost o naočalama od vršnjaka koji se nisu podvrgli zahvatu, na primjer ekran računala, radna ploha, to se vidi bez naočala. Dakle, hoćete reći da se požurim ako ću nešto raditi po to pitanju, dobro. Amare, smijem te pitati, muško si, dakle koliko si imao godina kad si napravio ovu operaciju i rekao si da zaboravio si nositi naočale. Dakle, je li se vidi u kojem smislu promijenio ili danas vidiš jednako dobro kao i prije 10 godina? Pa danas vidim jednako dobro kao prije 10 godina, baš mi je doktorica rekla, neki dan rekla, ajde dođi na pregled, da vidimo kakav ti je vid, ali ja nisam imao potrebu doći uopće provjeriti vid, tako da ne znam uopće, ako stignem možda ću doći. A imao sam ako 30, da ponudu koju ne možeš odbiti, onda ću... 31 godinu. 31 godinu. Da, 31 ili 30. Ako se mogu baciti još sekundu, znači očekujemo da je vid za daljinu trajno riješen.
kod zapravo i kod skidanja staračke dalekovidnosti i kod ostalih, zapravo taj vid za daljinu očekujemo da je trajno riješen. Dobro, to je recimo ljudima važno, ljudi danas do stare dobe voze automobile, to je jedna zapravo se smatra glavni vid, za daljinu da vidimo svijet oko sebe. Dobro, one i onako u dućanu što čitaš, one mikrobe i onako za to moraš povećalo, ja mislim sa svakom dioptrijom, a i to bolje da se ne vidi negdje. Doktorice, moramo vas malo uključiti, s obzirom da ste vi i osnivačica i najvažnija zapravo osoba ovdje, bez vas ničega od ovoga ne bi bilo, pa ni Amarovog savršenog vida. Vi ćete nam objasniti sindrom suhoga oka. Sve više ljudi zapravo od toga pati i ja sam jedna od njih, imala sam stvarno isto nezgodacije po tom pitanju. Što je suho oko? Barbara, dozvolite mi prije nego što počnemo o suhom oku, jer smo ga stavili kao jedan dio problema, nazovimo to tako, koji se može javiti nakon refraktivne kirurgije. Bez obzira da li radimo lasersko skidanje dioptrije ili operiramo sivu mrenu ili kataraktu. Znači, suho oko uvijek se negdje pojavljuje. Međutim, prije nego što nastavimo o tome, htjela bih se nadovezati na kolege koji su govorili o laserskom skidanju, pa i o ovome što je govorio Amar. Ono što je ključno i što smo ispitivali kao studiju u našoj poliklinici, na preko 500 ispitanika željeli smo saznati što pacijenta motivira da skine dioptriju. Da li je to nešto što mrzi naočale, ne loše mi stoje, ne mogu se vidjeti u naočalama, ili smeta me optičko pomagalo na nosu, ili suhe su mi oči nakon nošenja kontaktnih leća dugo godina, ili što je to zapravo da ih dovede. I kako gledaju na financijsku stranu toga. Moram reći da je u zadnje vrijeme neprekidne su te akcije i to je pala cijena enormno, neopravdano. Nažalost moram to reći, jer se radi o vrlo skupoj aparaturi, nešto je Luka i Branka o tome govorili. Znači to su laseri koji koštaju 400 do 500 tisuća eura, na kojima se radi i bez te tehnologije vi ne možete ništa. Ili hoćete to raditi ili nećete. Znači, mi hoćemo, mi želimo, mi volimo pacijentima pomagati, a oni žele da im se makne dioptrija. Pa prema tome uvijek se odlučujemo prije za to, nego da iselimo iz našeg dvojiposobnog stana gdje živimo 25 godina i kupimo neku vilu za te novce. Znači, to nam nije interesantno, ali nam je interesantno da možemo pomoći ljudima, da pružimo tehnologiju kako je vani i da zapravo oni imaju jedan dojam kao da žive u Frankfurtu, u Londonu, u New Yorku sa istom tehnologijom i sa istim znanjima, prema njima se obraćamo. Druga stvar koju sam htjela, Barbara, još samo nadopuniti kolege, je sljedeće. Možda nije dovoljno istaknuto koliko je pregled pacijenta važan. Znači, on traje kod nas po sat i pol, Amar se toga sigurno sjeća. To su na desetke aparata koje oni prolaze i gdje mi gledamo upravo ne zato da bismo dobili najpovoljniju sliku, nego da bismo isključili negativne elemente koje mogu dovesti do komplikacije kasnije. A mi ne želimo komplikacije niti i kod naših pacijenata. To su ljudi koji jako dobro vide, koji dođu na operaciju sa punim povjerenjem, kao što je došao Amar. I on želi kad se digne s onog stola da vidi fantastično, ne malo manje, nego još bolje nego što je vidio. Znači, tu smo rigorozni. Znači, to su pregledi koji traju više puta, nekoliko sati, ponavljaju se na dan operacije i tek onda se pristupa operaciji. Radili smo jednu anketu među našim pacijentima zašto u prosjeku treba oko 2 godine da se odluče za lasersko skidanje dioptrije. Na prvom mjestu je strah, ne financije. Znači, ako steknu povjerenje u operatera, onda je odluka za to lakša. Na drugom mjestu su tek financije, pa onda organizacija na poslu, doma i tako dalje. Znači, ono što želimo za naše pacijente je da steknu povjerenje u nas, da smo mi ustanova koja 26 godina operira lasersko skidanje dioptrije. Da smo vodeći u regiji, ne samo po tehnologiji, nego i po znanju, iskustvu i rezultatima. I da bismo zbog toga željeli da isto tako sve ono što se radi vani možemo prezentirati i omogućiti našim pacijentima. Još samo jednu stvar. Ne mogu vam reći
koliko sam ponosna kad na našim europskim ili svjetskim čak kongresima razgovaraju o rezultatima iz Njemačke, Amerikanci, oni su jako glasni, Britanci i tako dalje, a tamo 500-600 ljudi u dvorani sjedi i o svojim rezultatima, ovako jedan panel, stol i tako. I onda, znate, oni iznose rezultate i tamo negdje iz sredine jedan mali Bilić Vižan kaže čekajte, i mi bi rekli o našim rezultatima, o našoj tehnologiji i tako dalje. I onda imam situaciju da oni nama prilaze poslije. I vi to radite. I vi imate te lasere. I znate, onda je meni srce veliko ko kuća koju nismo kupili, nego smo kupili laser. Evo sada bih... Hoćemo onda odraditi one sve teme koje zapravo mogu dovesti do suhoga oka, pa se ponovno vratiti vama. One intraokularne leće, recimo, doktor Bilić to voli jako. Dakle, kad se uklanjaju visoke dioptrije, što smo spominjali, ugrađuju se intraokularne leće, odnedavno te neke koje se zovu Viviti leće, je li tako? 100% zamjena za prirodnu ili 99,9? Da, 99, ne, šalim se. Znači, ni približno ne može zapravo po meni nikakva tehnologija zamijeniti zdravlje i mladost i tako dalje. Međutim, po meni Viviti leće sa produženim fokusom su nekakav danas cutting edge tehnologije i moj nekakav prvi izbor za rješavanje vida. Znači i na daleko i na blizu kod ljudi koji imaju ili mrenu ili samo se žele riješiti dioptrije, a nisu se odlučili za lasersko skidanje dioptrije. Rekao bih da te leće zbog svog produženog fokusa imaju mnoge karakteristike koje su tipične zapravo za našu prirodnu leću, na primjer kontinuirana dubina vidnog polja, dok recimo druge leće imaju određene fokuse, znači ne znam, za čitanje, za računalo i za daljinu. Između je mutno. Ovo je znači kontinuirani fokus koji je puno prirodniji. Zatim nema blještanja od noćnih izvora svjetla koja je velika boljka bila drugih leća također koje ispravljaju vid na blizu. Također tu su još neke stvari, na primjer manji kompromisa sa vidom na daljinu. Leće druge koje omogućavaju vid na blizu dijele svjetlost koja dolazi izvana. Jedan dio svjetla ide u fokus za daljinu, a drugi dio svjetlosne energije u fokus za blizu. Znači malo smo ukrali od svega. Ovo ide sve u isti fokus koji je produžen. Znači više nekako imitira našu prirodnu leću. Minus te leće je slabiji vid na blizu ako je slabo svjetlo, ako su sitnija slova, tu je nešto slabije. Međutim, ovo sve je po meni jako dobar trade-off za te stvari koje su malo slabije. Ljudi vrlo često razmišljaju, rekli, ugrađuje se leće, dakle bilo što unosimo u tijelo, reći ćemo neki implantati ili to, uvijek ima rok trajanja pa se nakon nekog vremena mora zamijeniti. Je li to situacija i s ovim lećem? Ne, znači leće se ugrađuju, doživotno ostaju u oku, one nas nadžive definitivno, tako da tu nemamo nikakvih problema, to su vrlo moderni kompozitni materijali. Osim, znači, samo da se još nadovežem, Viviti leća, postoje cijeli arsenal, znači oružja s kojim raspolažemo tu, ovisno o načinu života, ovisno o preferencama, ovisno o profesionalnim potrebama pacijenata, možemo napraviti da vid bude bolje na blizu, samo na daljinu, između, svašta se tu može iskombinirati. S obzirom da ćete nam u nastavku govoriti o sivoj mreni, možda kao poveznica između te dvije teme je ugradnja ove leće, dakle prilikom skidanja dioptrije, je li moguće da se na taj način prevenira katarakta? Naravno, znači refraktivna operacija uklanjanja dioptrije je ujedno i prevencija katarakte. Znači naša prirodna leća koja se zamuti više je nema i ne može se zamutiti. A sad zašto, kako nastaje siva mrena, što je? Znači, dakle, katarakta nije isto što i konstrakta, što u zadnje vrijeme se spominju, pa da evo, sad ćemo se okretati ovoga. Ali ako imaš kataraktu, loše vidiš konstraktu. Tako je. Katarakta je znači degenerativna promjena naše očne leće. Misliti da nećemo dobiti kataraktu je kao misliti da nam neće kosa sjediti ili koža se stanjivati sa godinama, znači svi ćemo dobiti kataraktu. Sa 64 godine već 90% ljudi ima neki oblik zamućenja leća. To ne znači da oni slabije vide, ali već neki oblik zamućenja leća imaju.
Katarakta se liječi isključivo operacijom, znači ne postoje nikakve druge metode za liječenje katarakte. Danas se to radi vrlo uspješno, vrlo visokotehnološki poštedno za oko. Rez na oko je svega 2,5 mm, zatim se ultrazvukom ili laserom smrvi leća, ona se isiše i kroz taj mali otvor se stavi umjetna leća koja se tu rastvori i ona tu ostaje. Je li potrebno liječiti? Što se događa ako ju na nikoji način ne tretiramo, da kažemo dobro, ne smeta me to? Potrebno je liječiti mrenu. Mrena na kraju dovodi do sljepoće. Mrena je glavni uzrok sljepoće još uvijek u zemljama trećeg svijeta, u nerazvijenim zemljama, u razvijenim zemljama ni blizu, ali znači potrebno je liječiti ne samo zato jer dovodi do sljepoće, nego zato jer uz napredovalu kataraktu je teže operirati. Ona svojim napredovanjem postaje tvrda, pa su potrebne grublje manipulacije u oku, više unosa energije ultrazvučne da se ona smrvi, tako da se mogu oštetiti. Znači teško je nju smrviti i odstraniti ako je jako tvrda bez da se oštete susjedne jako nježne strukture oka. Znači kada je vrijeme za operaciju. Je li operacija jedino rješenje? Operacija je jedino rješenje. Vrijeme za operaciju je znači idealno kada vid počinje već padati. Ne moramo operirati ako samo mrena postoji, vid je 100%. Znači vid počinje padati, ali leća još nije tvrda. To je idealno vrijeme i zato treba ići na redovite oftalmološke kontrole da liječnik kaže kada je to vrijeme za operaciju. Dve glavne metode, znači ukratko sam spomenuo, je ultrazvučna metoda operiranja i nova metoda laserom koju smo mi prvi u Hrvatskoj komercijalno počeli pred 2,5 godine upotrebljavati, gdje laser radi precizne dijelove operacije koje se inače čovjek mora pod mikroskopom svojom rukom raditi. Laser to radi uvijek precizno, uvijek savršeno točno, tako da to je sve popularnije i sa pravom zahvat. Amare, nadam se da slušaš. Dolazi i 64. čisto da ti kažem, možda je još daleko, ali valja razmisliti o mnogim stvarima. Dakle, opet smo tu na jednoj operaciji kojom možda možemo pokriti još nešto. Kad se ugrađuje leća prilikom operacije mrene, može li se usput korigirati još neki problem s vidom eventualno koji imamo? Znači, prvenstveno se mrena miče, zatim se ispravlja dioptrija, astigmatizam također je moguće ispraviti dioptriju i za blizu i za daleko, kao što smo spominjali, ali može povoljno djelovanje biti i na neke druge bolesti, kao što je glaukom, koji recimo povoljno djeluje na glaukom, uklanjanje leće, jer je naša mrena, ona bubri i ona je debela i smeta oticanje očne vodice, znači pa je potreban veći tlak u oku da ona otječe, stavljanjem tanke leće lakše otiče vodice i smanjuje se tlak u oku. S obzirom da ste rekli da je to prirodni proces, da svi u nekom trenutku dobijemo mrenu, dakle za očekivati je da se ona dogodi na oba oka. Kada će se odlučimo dakle, na operaciju, na korekciju, radite li paralelno oba oka jedno po jedno, kakav je razmak, koliki je oporavak? U svijetu postoji trend da se radi u istom danu oba dva oka, međutim tu smo nekako oprezniji, volimo raditi jedno oko pa drugo, čisto da vidimo da je sve u redu, onda prelazimo na drugo oko. Razmak može biti 1 tjedan, 2 tjedna, najbolje je zapravo brzo raditi jedno za drugim okom, radi maksimalnog efekta, radi nezbunjivanja mozga koji ima tako, jednu sliku iz jednog oka, drugu sliku iz drugog oka, znači optimalno je to raditi brzo jedno za drugim. Nismo zapravo spomenuli, govorimo cijelo vrijeme o operativnim zahvatima. Jesu li to zahvati lokalne anestezije, opće anestezije, kako se radi? Nekad se to radilo u općoj anesteziji, pa se radilo lokalno potencirano, pa sa nekakvim injekcijama. Danas se to radi samo u topičnoj kapljičnoj anesteziji, znači lokalna kapljična anestezija, kapi se kapaju u oči i to je dovoljno, pacijente ne boli zahvat. Nekakva nelagoda se osjeti, dodiri se osjete, možda neki malo pritisak, ali tu nema nikakvih bolova i niko poslije ne kaže da je to bilo strašno. Blažena moderna tehnologija i ovi $500 000 vrijedni laseri. Doktorice, mi ćemo sada, rekli ste, sa svime time na kraju i dugotrajnim nošenjem leća dolazi do tog suhog oka. Zašto sve više ljudi od toga pati? Znači, rekla bih, zbog modernog doba. I prije je bilo bolesti koje su uzrokovale suho oko, tu bi na prvom mjestu stavila reumatske degenerativne bolesti, reumatoidni artritis, bilo koje bolesti kralježnice, čak i ostali zglobova mogu dovesti do razvoja suhog oka. Također, hormonalni poremećaj, bilo da se radi o uzimanju kontraceptivnih pilula, bilo da se radi o menopauzi, bilo da se radi o trudnoći, sve to može izazivati pojavu suhog oka.
Također sa očne strane kronične upale ruba vijeđa također mogu izazvati pojavu suhog oka. Alergijske upale oka mogu izazvati pojavu suhog oka. Dob, ako smo stariji od 50. godine života, vrlo je vjerojatno da već imamo suho oko. Žene su sklonije tome. Znači, ako govorimo o pojavi suhog oka, kad sam rekla moderan način života, znači tu prvenstveno mislim na računala i na ekran kod kojeg dugo po par sati smo, mnogi ljudi su i po 8 sati dnevno za računalom. Znači što se dešava sa našim okom? Mi manje trepćemo. Znači ne trepćemo, zaboravimo treptati. Znači površina oka se suši i dolazi do postepenog stvaranja suhog oka. Kako mi to osjećamo? Kako se manifestira? Znači, suho oko se može, samo da kažem jedan podatak, fiziologija ljudskog površine suznog filma, tako je se nalazi na površini oka, su našli da iznosi oko 14.000 treptaja tijekom dana. Znači, 14.000 puta trepnemo i naše oko treptaj zapravo ovlažuje površinu oka i naše oko osjećamo se ugodno i tako dalje. Kad radimo za računalom, opet su izračunali za 1/3 manje, znači to je oko 8-9 tisuća puta trepnemo. To je velika razlika. Prema tome, zbog toga dolazi do sušenja. Manifestira se crvenilom, osjećajem stranog predmeta u oku, žulja, ujutro teško otvaramo kao da su nam se vijeđe zalijepile. Imamo tanke niti koje izvlačimo iz kuta oka, znači ne sekret ili krmelji, kako se kaže, nego baš tanka nit. Otkud ta nit koju izvlačimo? Znači tijekom noći kako naša suzna žlijezda producira manju količinu suza, to suha površina oka, taj epitel, se rola, sljušti i on je kao ta tanka bijela nit koju izvlačimo van. Ako to imate kao bijelu kuglicu, mi opisuje pacijent, znate, svako jutro to izvučem, meni je to dovoljno da znam da pacijent suho oko. Znate kako odmah također znam da pacijent suho oko? Ulazi na vrata ordinacije i ovako me gleda. Čim trepće, ja znam tako ubrzano da ima suho oko. Zašto? Pokušava vijeđama što je moguće više ovlažiti i smanjiti taj osjećaj žuljanja, treptanj, žarenja, osjećaj grebanja, pljeska i tako dalje. Znači, to su sve simptomi. Današnje liječenje suhog oka ima nekoliko faza. Mi krenemo, naravno, prvo svi laici uzmemo pa kapamo one umjetne suze. Tako je. Ranije su bile samo umjetne suze sa konzervansom, danas je tehnologija napredovala, pa treba uvijek tražiti umjetne suze bez konzervansa, to je ključno. Jer taj konzervans se dao jer su postojale samo bočice koje su trajale par mjeseci. Sad ste vi morali zaštititi lijek da ne dođu bakterije i izazovu propadanje lijeka i stavili ste taj konzervans. Međutim, on je vrlo štetan za površinu oka, izaziva propadanje sloja epitelnih stanica, žuljanje i u dužem vremenu toksično djeluje na oko. Znači, danas ima jako puno preparata bez konzervansa. Znači, dovoljno je reći u ljekarni, ako vam nije već liječnik nešto preporučio, ja bih želio umjetne suze bez konzervansa. Znači, već ćete kapanjem vidjeti da li vama one odgovaraju ili ne odgovaraju. A po čemu ćemo to znati? Ovisno koji dio suznog filma je oštećen. Ja ću samo ukratko reći anatomiju suznog filma. Ona se sastoji na površini od lipidnog sloja, znači mast, koju luče naše lojne žlijezde koje su raspoređene uz korijen trepavica na rubu vijeđa. Ako su naše te žlijezde zaštopane, nema dovoljno loja da stabilizira suzni film i on počne hlapiti. Kako počne hlapiti ili on, ili previše tekućine hlapi, imamo poremećaj suznog filma. Kad imamo poremećaj suznog filma, nastaje upala ili infekcija. Ta upala vodi do daljnjeg oštećenja epitela rožnice i spojnice, pa mogu nastupiti trajne kronične promjene koje nije dovoljno samo umjetnim suzama liječiti. Danas postoji gelovi, znači to su umjetne suze u formi gela,
koje obično dajemo na večer, jer u toku dana malo zamagli. To je kratko, ali neki ljudi ni to ne vole. Joj, zamagli bi, ne mrem voziti, gledati i slično. Znači, preko dana dajemo u pravilu umjetne suze, pred spavanje dajemo gel. Međutim, vrlo često ni to nije dovoljno ako se razvije ovaj teži oblik. Znači, imamo upalu, znači upalu se treba liječiti uvijek u podlozi suhog oka, imamo upalu. Tako je. I onda se to liječi bilo lokalno antibioticima, bilo perosa, znači na usta antibioticima, ili šta je najnovija tehnologija koju imamo također u našoj ustanovi, tu se radi o pulsnom laseru kojim liječimo najteže oblike kroničnih upala ruba lijeđa, znači to su takozvane Majbomove žlijezde koje ostanu upaljene, zaštopane i uz pomoć tog pulsnog lasera posredno, ne direktno, nego posredno oslobađajući određene transmitere iz jednog živčanog snopa koji se zove parasimpatikusa, koji su povezani sa suznom žlijezdom i lojnim žlijezdama na rubu lijeđa, oslobađa se loj koji onda stabilizira suzni film, nema hlapljenja vodenog dijela i polako se smiruje i upala. Kada ne bismo imali suzni film, mi bismo svi bili slijepi. Evo jedna dramatična izjava. Zbog toga, jer kada je naše oko skroz suho, onda dolazi do zamućenja naše rožnice, ona postaje bijela, nije više optički medij, ne možemo gledati kroz nju i tako dalje. Zato je prepoznavanje suhog oka i pravilno liječenje od izuzetne važnosti. Mi sve više prepoznajemo jer imamo i tehnologiju koja kompletnu dijagnostiku suhog oka radi, bolesti recimo kronične upale lijeđa i radimo to liječenje sa pulsnim laserom koje omogućuje da kroz dulji period, 6 mjeseci, literatura kaže čak i do 3 godine, omogući da čovjek nema simptome i da je dovoljno smanjiti količinu kapanja umjetnih suza, pa možda čak i prestati, pacijent se dobro osjeća i oduševljen. Ja bih samo još završila sa jednom našom pacijenticom koja je kronični glaukomski bolesnik i oni su vrlo često, kao i nosioci kontaktnih leća, kandidati za suho oko, nazovimo to tako. Dakle, ona je ušla na vrata, ovo što sam vam pokazala malo prije, ovako je. Ona nije mogla zaustaviti da me normalno pogleda i sjela je. Znači, mi smo ustanovili da se radi o jednoj strašnoj kroničnoj upali, ne samo ruba lijeđa, nego i spojnice. Kompletna njena rožnica je bila kao kora naranče izbockana i pozitivna sa tim našim bojanjem. Mi smo kod nje napravili 3 seanse sa pulsnim laserom. Njoj je bilo bolje, ali ne u cijelosti bolje. Nakon toliko se inače radi 3 seanse i onda smo napravili 4. tretman nakon mjesec dana. Meni su rekli da me ona čeka u ordinaciji, ja sam onako nekako sa strahom, šta će tu biti, više ne znam šta ću s njom. I ulazim unutra, ona ovako sjedi i ovako me gleda. Ja kažem, kako ste? Ona kaže, fantastično. Dakle, znate kako je to, ne samo za nju, nego i za nas, koji to radimo, jedno olakšanje, jedno zadovoljstvo i tako dalje. Ima tu još niz stvari, Barbara, koje nisam govorila, kao imunosupresivi, imunostatici, kortikosteroidi, ne bi se tim lijekovima nabacivala, ali bih također samo rekla da neki lijekovi, kao što su, na primjer, antihistaminici koje dobivamo kod alergija, antidepresivi kod depresivnih stanja, antihipertenzivi, tu nam je doktorica Fodor, zna šta je to, oni svi mogu izazvati također suhoću oka. Prema tome, uvijek je dobro kad uzimate lijekove, napraviti i očni pregled da se vidi da li ima neke stvari koje će vam naprosto olakšati život. Kako ste nam to sve divno ispričali. Sad ćemo se malo posvetiti doktorici Jurić Tomašević i sigurna sam onome što zanima mnoge naše gledateljice i mnoge naše gošće tu, a i ja sam ozbiljni kandidat prije ili kasnije za to. Dakle, blefaroplastika. Kapci padaju. Gravitacija je neumoljiva i to nije zapravo samo estetski problem. Činjenica je da kad taj kapak pokrije komad oka i vidno polje manje, a volimo vidjeti.
Ta jedna riječica koja je jako, jako aktualna kad čula sam da tu čak na klinici tepate blefica. Kao, ne, kakva blefica? Blefica naša draga. Dakle, dobro ste spomenuli i gravitacija ima tu svoje prste, ali prije svega moramo promatrati lice, dakle kroz lice i ostale, naravno organizam u cijelosti, ali ovdje se radi o licu kroz presjek godina genetike, dakle naše fizionomije i ono što nam naše nasljeđe donosi je isto jako važna stavka. Radi se dakle o jednom ne tako jednostavnom objašnjenju da se zapravo radi o stvaranju nekakvog viška kože na gornjim bjeđama, nego se zapravo radi o kompletnom, zbog promjene elastičnosti kože, dakle u normalnom našem prirodnom procesu starenja, padanju tonusa kompletno gornjeg dijela lica, znači uključujući i naše čelo i spuštanje luka obrva, što nam zapravo skupa sa smanjenjem elastičnosti konkretno kože vijeđa stvara jedan kožni nabor i kompletno spušta ovu gornju trećinu lica i nasjeda i prividno zapravo zatvara pogled. Baš to zapravo zatvara pogled, osim onome ko nas vidi, znači spuštene su nam bjeđe, što je, ajmo reći, jedan estetski problem, a s druge strane, onaj ko to ima i veliki funkcionalni problem jer tu imamo težinu bjeđa, ulaženje u vidno polje, znači spusti se taj kožni nabor, odnosno kompletni kapak gornji spusti da nam ulazi u vidokrug i sužuje vidno polje, dakle postaje funkcionalni problem. Čak i osjetno problem otvaranja vijeđa, odnosno kapaka. Dakle, koliko je važna ta estetika, važna je funkcionalnost. Dakle, vezano za godine i genetiku. Kad ste već spomenuli zapravo godine, koja je neka prosječna dob kad se pacijenti odlučuju na blefaroplastiku? Što zapravo radite? Je li izrežete komad kože? Što se radi? Zapravo, samo da se osvrnemo na životnu dob, kao i u mnogim stvarima u medicini, granice se nekako pomiču, proširuju. Kad gledamo neke naše prosjeke, 45, 8 pa nadalje, a zapravo nema prestare osobe za blefaroplastiku. Ponekad se srećemo i sa da u ranijoj životnoj dobi upravo zbog genetike imamo i ranije upite, znači naši kandidati, teško reći pacijenti, klijentice, su zapravo i ranije nam se javljaju i zbog savjeta. Postoje tu nekakve predradnje koje možda mogu odgoditi kirurgiju, ali sve češće isto koristimo i nekakve ranije pristupe i objašnjenje prevencija zapravo nekakvih daljnjih težih stadija spuštenih vijeđa. Rekli ste klijentica, ko se odlučuje češće? Ko je bolji kandidat? Ne biste vjerovali, ima tu brojke u korist žena, naravno. Pa baš smo pokušali rezimirati, doktorica Bilić i ja danas kad smo razmatrali to pitanje, pa 60 do 70% je sigurno u korist žena, ali mi se ne čudimo, ali ovako netko koji izvana to gleda, mogao bi se začuditi koliko tu zapravo i muškaraca ima koji se radi takvog problema obrate. Da, ima. Dobro, zanimljivo je, dakle, prije bi netko rekao da je to isključivo domena estetskih kirurga, odnosno plastičara. Otkud zapravo kirurg oka na operaciji nečega što nije funkcionalni unutarnji dio? To je zapravo jako dobro pitanje i velika dvojba je među pacijentima, a i među zapravo u struci. Ali ono što je zapravo ispravno, iako se radi, pa recimo po definiciji o plastičnoj kirurgiji, to je domena oftalmologa. Jer oftalmolog je onaj koji zapravo na prvom mjestu misli na funkcionalnost onoga što je zapravo željeni rezultat. Na prvom mjestu mehanizma treptanja, jer sad se tu dotičemo teme suhog oka, ako napravimo da je to prekrasno zategnuto, nategnuto, nemamo zatvaranje oka. Odmah se srećemo sa suhim okom, odmah se srećemo sa puno težim i dubljim problemom koji donosi suho oko, znači otvaranje Pandorine kutije vezano za bolesti rožnice neslučajnih razmjera. Znači, funkcionalnost je ono što je oftalmologu u fokusu, jednako važna je estetika, naravno to ne dolazi u obzir da se zanemari, tako da nemoguće zapravo
razdijeliti što je tu važnije. Što Ali radite? to je domena oftalmologije. Što se radi konkretno? Što se radi? Zapravo se nakon pomnog planiranja i obilježavanja, dakle markiranja viška, dakle postoje neke metode odmjeravanja prema licu, odnosima lica i uključivši mehanizam treptanja, zatvaranja vjeđa, izrezuje se višak kože. No, ponekad se ne radi samo o koži, dakle operacije na razini kože, ali tu nam se zapravo uslijed mehanizma starenja, dakle prirodnog procesa starenja, dolaze nam i masni jastučići koji su zapravo u normalnoj strukturi našeg lica, oni nemaju veze niti sa kilažom, niti sa našom linijom, niti sa strukturom tjelesne mase. Dakle, masni jastučići koji su prirodno po određenom rasporedu smješteni iza glavnog okruglog očnog mišića koji se razmiče s godinama i zapravo kroz njega prolaze ti nekakvi jastučići na ključnim pozicijama, pa onda kad vidimo da su nam ovdje onako jutro buhtlice natečene ili ovdje da nam se nadvije, to su ti jastučići koji se skupa sa viškom kože uklanjaju. Time se doprinosi trajnosti rezultata, jednom sveukupnom dojmu mladolikosti, otvorenosti čitave gornje trećine lica, kako zovu otvorenije se gleda, otvoreniji pogled u najmanju ruku. Dakle, ovo je zapravo jedno prekrasno i kompletno rješenje za okoločnu regiju. I dio je sigurno jednog anti-aging tretmana, svakako nešto što je jako aktualno u zadnje vrijeme, osim onog funkcionalnog, da ne zanemarimo medicinske pojmove. Pokupit ću vizitku na izlasku, pri kraju smo našeg razgovora. Amara, još jednom, evo, ohrabri naše gledateljice koje razmišljaju o skidanju dioptrije. Je li bilo išta negativno? Je li nešto što bi rekao, joj, pa ne znam, zbog toga bih možda razmislio ponovo? Pa ne znam, ja mislim da sam ja tijekom ovih godina bio zbilja najveći promotor skidanja dioptrije, jer zbilja imam potrebu o tome govoriti kao o nečemu što je toliko benigno, neka rutinska, ajmo reći, operacija, a zapravo se riješiš te neke tegobe za cijeli svoj život. Tako je barem bilo u mom slučaju, ja imam dakle takva iskustva, tako da često ljudima preporučam to i ljudi me zaista i razmišljaju o tome, jer baš sam puno ljudi i upoznao koji razmišljaju o tome, a imaju neki strah koji se baš vodio u ovom današnjem razgovoru i mislim da će to zbilja ljude ohrabriti da što više dolaze i rade takve vrste operacije. Doktorice Bilić, volite uvijek čuti ovakve priče? Je, jako to volim. On je bio sjajan pacijent, ne zato što evo sad sjedi tu onako. Mi smo ga hrabrili, on je hrabrio nas, da to nije ništa i tako dalje, tako da je čim je sad rekao, vidjet ću kad uhvatim vremena, meni je to drago čuti, jer ja znam da pacijent nema nikakvih problema. Ono što bih malo nadopunila na Amarovu priču je da je metoda ranije i nije bila sasvim shvaćena u cijelosti. Lasersko skidanje dioptrije, ljudi su se bojali, a ne znaju se kasne komplikacije, ko to zna, još je to svježe. Danas je gotovo 40 godina prošlo od prvih operacija, znaju se rane i kasne nuspojave, znači ne govorim komplikacije nego nuspojave. Komplikacija je nešto što je trajno. Nuspojave je nešto što je prolazno. Kao na primjer suhoćaj oka koja se javlja posle laserskog skidanja dioptrije, ali ona prolazi unutar par mjeseci. Danas je već preko 50 milijuna ljudi laserski skinulo dioptriju. Čak je i NASA za pilote borbenih aviona i astronauta odredila lasersko skidanje dioptrije kao rutinsku metodu rješavanja grešaka vida. Prema tome, važno je, ukoliko to čovjek zaista želi, a legitimno je, zašto se ne bi riješio naočala, optičkih pomagala i tako dalje, imat će jedan puniji život u smislu aktivnosti. Naočale, kad je ljeto, uznoji se skližu, kad je zima, zahuću se. Onaj koji ima veću dioptriju, vidno polje mu je ovdje, sa rubom naočala. Jedino onaj koji ima malu dioptriju može vidjeti izvan.
Znači, kad ti skineš naočale ne vidiš dobro. Ja se sjećam jedne naše voditeljice sa RTL-a koja je bila dugogodišnji moj pacijent sa lećama i koja je radila neku priču u Baranji o ovim običajima nekim i tako dalje i njoj je ispala leća. Ona je imala -6, -7. I jednostavno nije mogla raditi. Rekla je, gotovo je, došla je taj dan, gotovo je, ja ne izlazim odavde dok mi ne skinete dioptriju. I dan danas fantastično joj funkcionira kao jamaru, izuzetno je zadovoljna, tako da evo, to mi je uvijek drago. Samo u vezi straka htio vrlo kratko napomenuti, znači da zapravo možemo isključiti nekakvu sljepoću ili teška oštećenja vida kao posljedicu operacije. To je ono čega se ljudi najviše boje. Ja sam htjela prepustiti tu završnu riječ. To možemo isključiti. Ono o čemu se može raditi i ono što smo već zapravo spominjali, nekakav djelomični povratak dioptrije, ali već znamo da li je to rizičan ili ne, na pregledu i komuniciramo to, pacijent za to. Suhoća koja je prolaznog karaktera, znači nekakve stvari koje mogu oduljiti malo oporavak ili nas, ajmo reći, zezati neko vrijeme, ali zapravo nekakvih opasnih stvari, ozbiljnih su praktički isključene tu. Dobro, pripremite još koju završnu rečenicu dok ja provjerim sa doktoricom. Dobro, riješili smo sad ovo sa gornjim kapkama, što je s podočnjacima, ili to rješavate nekako? Pa zapravo se ista metoda primjenjuje, naravno pristup je malo drugačiji. Rekla bih da su donje vijeđe nešto delikatnije nego gornje vijeđe. Nešto se rijeđe izvodi takav zahvat, ali apsolutno je rješivo na taj način. Naravno, osim kirurgije, postoje tu još neki pristupi koji se tiču preparata koji se mogu primjenjivati u smislu dermalnih punila, botoksa i tako dalje. Dakle, to je sad još jedna tema o kojoj bi mogli samo jedan panel, možda se još i vidimo na tu temu, održati. Ali u svakom slučaju, oftalmolog je zadužen i za područje donjih vijeđa i za sve spomenute zahvate, tako da rješavamo. Divno, dakle, super, vidite, kad se vidite ste prekrasni, doktore. Pardon, samo sam se htjela nadovezati, moguće da bi bila spomenuta i ta tema, također kao i spomenuti zahvati i laserske korekcije dioptrije i mirena. Zahvat se radi jednom dolasku u lokalnoj anesteziji, potpuno budnom stanju, odlazi se videći nakon korekcije vijeđa, bez zatvaranja oka, bez ikakvih flastera, potpuno funkcionalni i doduše sa jednim delikatnim šavom koji se uklanja nakon tjedan dana, ali jedan šav po svakoj strani, po jedan šav. Koristimo te specijalne intradermalne takozvane šavove koji su zapravo bez vidljivog traga, gotovo odmah po skidanju, tako da sve skupa jedna vrlo nježna, delikatna, a vrlo efektivna operacija može učiniti. Divno, hvala vam svima. Evo, doktore, rekla sam završna riječ vama, ipak ste vi ravnatelji poliklinike. Evo, sretan sam što živimo u vremenu ovakvih tehnologija, ovakvih postignuća, gušti raditi u takvim uvjetima i sa takvim rezultatima i pozivam ljude da si povećaju kvalitetu života i da nam se obrate sa povjerenjem. Vama je gušt raditi u ovakvim prostorima, ja kad vidim ovo divno zelenilo iza nas, vjerujem da odmah svima poraste entuzijazam, želja i volja. Ako ne vidite dobro zelenilo, a čujete koje je dobro mjesto na kojem svoj vid možete svakako korigirati i onda u svim ljepotama života uživati jasnije. Hvala vam lijepo što ste danas bili uz naš panel. Vidimo se nekom drugom prilikom. Lijepi pozdrav.